punchaypi kay marzo killapi turay ñañay tukuy sonqoywan napaykuykichisq llapa chaykichista. Hatunpas, huch'uypas, waynapas, sipaspas, hinallataq kuraqkunapas hatun napaykuyta chaskirikamuychis noqankani ñañaykichis manaykichis Jessica Aedo hinallataq kaymi ñawinchay. Periodicokunaq umalliq willakuyninkunata runa simichapi yachananchispaq. Kunan killa chay p'unchaypi periodicokuna kay willakuykunata aparikamusqaku. El peruano willakamun kunan p'unchay tawa millonmanta hasta wanraq warmachakuna yachay wasikunaman kutinqaku manas ch'ulla warmallapas mana yachakuspa qhipakunqachu. Ministerio de Educación yachay wasikuna waqmanta kicharikunanpaq kamachikuykunata llank'ashanña. La República apamun ch'uyatas rimanqa hinaspataq iskay fiscalkuna yanaparunkumanku. Bruno Pachecuta Kamachiq Castillo sapallantas saqirapun. Carla Cesenarro Marco Waman fiscalkuna wajarinkuñas testigo protegido hina rimarinanpaq. El comercio willakamun Perú suyunchis imaynan kanqa mana yachakuktin PBI nisqa iskay puntos yupaypi urmarun. Gobiernupi sasachakuykuna kaqtinrayku inversión privada pisiyapushan. Chaynata Instituto Peruano de Economía willakamun. Correo umalliq willakuyninpi apamun. Kamachiq Castillo Congreso ama huchanchananpaq hark'akuytas munan. Kamachiq habeas corpus qallqatas churan. Traición a la patria nisqamanta denuncia churarusqanku ama purinanpaq. El Diario del Cusco apamun. Umachakushankus waqmanta taytachapaq runakuna huñunarikuspa procesión pipurinankupaq. Lunes Santo p'unchay procesión kutimunanpaq. Manapas arzobispado umalliqkunawan rimanakushankus. Perú 21 willakamun. Kamachiq Castillo sobrinunkunas mana chaninkunapi purishallankus. Castillo ayllunkuna manañas breñapichu huñunarikunku. Kunanqa Magdalena Piñas huñunarikunku. Cuarto poder nisqamanta willakuqkuna tarirusqaku. Ojo willakamun. Perú suyunchis qhali kayninta Cerrón Lapischauwan Cusca hap irakapunku. Ñawpakaq ministro Oscar Ugarte chaynata rimarimun. Paypaqqa Hernán Condori ministro de Salud hina haykunanpaq Perú Libre Partido kamachisqa. Willakuykunaqa manaraq tukunraqchu hinallataq qara k'umpu hayt'aymanta willakuykunaqa kaymi kashan. Depor willakamun. Hump'isparaq tigrilluchakuna. Yoshimar Yotun puqllaq masinkunawan Cusca kunan p'unchay selecciónwan Videna Pukllana Pampapi kallpachakuyta qallarinqaku. Libero apamun. Selección kallpachakushanña. Chunka p'unchayllaña kashan Uruguay suyuwan tupananchispaq. Chayrayku selección kunan p'unchay Perú suyupi tiyaq puqllaqkunawan kallpachakuyta qallarinqa. Kaykamayan willakuykuna aypariwanchis turachay ñañachay llaqta masichay. Ripushaniña ichaqa paqarin waqmanta kutiramusaq.